Faatalo whātu talafola Radio Samoa le nei fo I Taiau, o tala o le nei fo I aso wharaile. E to a whātangata whai ngā luenga le whale mai middle moa, ua whaanofo E sea nei mō pui puinga. Whaamonia mai le whaatonu sili o le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, o le ana asia se tasi o close contact le whale mai, e asiasi le ngase na tau fia. Ma o le ngase o se tasi fo o close contact o le case ua whaamaonia. O close contacts po I lātou nei ala talata le sootanga ma se case wa whaamaonia e le tatawana whioa ai, ma o lea tangata sa tatawana whaanofo E sea I le whale. O lea close contact, whaatasi ai ma se tasi no la ua to o luatu. O I la ua umo sui o le kengi. E le ima whaiona whaamaonia mai e le whaatone sili lea reporti pau o lea ua to e whaamanatu ia I lātou o ta ua close contacts, le whaata ua o le whaanofo E sea ma usita ia whaatonunga e no nofo I le whale. O lea ua fo I mai le siaki o le COVID o lea close contact e negative, peitai, mo le au whai ngā luenga wano nofo nei I le whale e tali tonu le whaatonu, o le whaai unga tonu lea mo le mauti no le pui pui o I lātou, o na o le close contact ma la nasia singa, ma o lea to a wha e au fia I maskulati e to a lua. Ua Faaopoopo isi a wanoa mo nofoanga whaanofo E sea I kalai estete. Selau potu Faaopoopo wa sau mal faletalimalo o le Quality Hotel Elms I Papa Nui, lea ua avea nei manofoanga whaanofo E sea. Whaailoa le Minister Koviti Chris Hipkins, o le ana talo sanga le kāpeneta I le matanga luenga o pisinisi, lea o lo ova aia nofoanga nei, e Faaopoopo nisi fale se I tau fesoasoan ia I le to a tele o tangata kiwi, o lo o poloka I fafo ona o le uti o avanoa o mai whaanofo E sea ai. Ua tolu se fulu lua I nei manofoanga whaanofo E sea ma ua Faaopoopo ai le isi valu se fulu lima potu avanoa, mai le o ngā totono le masino Novema. E se mai kalai estete o lo whaapea fo ona whaawau pea so e suenga ma Faatalanoanga I isi faletalimalo e mawhai ona suia e avea manofoanga whaanofo E sea. Ua whaanga solo whiutana inga le malo e ave tui o le COVID e whai ei nofoanga lo umi ai kiu ma faatali takeaway sa tangata. O le manatu leo le councillor ia Josephine Partly le amatanga o le vaiaso, ma o le ufa amonia mai le sui pale mia Grant Robertson wa va ai ia le malo. I le toe fo ia yo au kilani le lapata inga vaenga tolu I le vaiaso nei, o se avanoa e talitonu le sui pale mia e mawhaiona whai ai matui no fuanga lo tumutumwai. I lunga le tuira le councillor ia Partly o le ana ia whaamauni ai, ua Faatalanoa e le malo kamupania ia le KFC, Pizza Hut, Cars Jr. ma le Taco Bell. A o tali e se whaiunga mau tutu I le whaataunu uino lea fuafuanga, ua whailoa Robertson e tutu salama ma le pasi a le shotcast lea o loo whaata amilo mo le whaio tui. Ai mai le soifua malo loina, o loo va ai I so o se avanoa e whaaho o ai le tui I tu e le community e au fi ai pisinisi fast food o loo iaia lato drive-through. Ua tutu faatasi taitai Pasefika mai e ka lesia, taitai o le community faapea soifua malo loina, ia whaau o le tui tangata Pasefika. O le toi o so whai mai o le COVID po le outbreak le nei wa sa waile Delta, ua whaamauni ai le manuia o drive-through mo le community Pasefika I totonu o Aukilani, ma o le ua whaau ma Faaopoopo isi nofuanga fō I le vaiaso nei. O le soe amatai le tolu aso drive-through I Aukilani saute le taulanga whaatau I mangele, sa wai malewala au whaapitoa mo tangata Samoa, e anga I mai mo tui. O loo whaawawina fo I le so le tolu aso drive-through I Robertson Road I le mauta o le kale si o le aupa ia o aso I ngata ai. E se mai drive-through o le nei vaiaso, o le lua vaiaso I lumo le awhaiei le isi manukau, ma so o atu ai mamanurewa. Wala au mai ei malafoma ia Dr. Cyril Vai Fuatai I a inga Pasefika ai mai se lava le community a Samoa o kilani saute. E a ngai mo tui a wale pui pui o a inga e ka le sia whaapea le community. Ma ua toe whaatepa ai le foma I tangata Samoa le nei outbreak lea e to a tele lava I o tātou tangata. I se vainga foi numero tangata Pasefika wa umatui e lua I tutonu a New Zealand o le amatanga o le vaiaso na whaamawina ai ua silia ma le selau a tangata. Tala mulimulu le Taiau, o le pōna whai eile sauninga I Timaru e manatua I le whanau to atolu, le ana whasi o tia I le vaiaso te aluai. E tusa ma le tolu selau I lātou na whaatasi atu I lea sauninga ma mōli ngao, te ufunga la au, whaapea me alofa e manatua I le whanau. O le whasi o tio I lātou nei o toe mōli ai lo lātou lava tina I mōli ang o le whasi o tangata. Mana maua le ava noa le whaafenga ia Alan Cummins o lo o langolango ina le tama whaanoa noa ia Graham Dickerson e Faitau ina se tusi ma le tama mo I lātou na iaia na pō. I upo le tusi o lo ia whailo ai wa ia whaama ngalo I lona to alua ai o le motu sia o le mafutanga malana whanau teine o le ale ngalo.
O le ainga o lo latou vai aso mua lava le timaru le ua fasi o tia i le whanau, ma i le sauninga ana pōri po tia mai ai, le to a tele o tata Afrika i sauti o lo au mau i New Zealand nei na faatasi atu ai. O Telefonala Radio Samoa mo le nei tai au.